थमजरे ISTV न्यूज बैंक तबिर पुनपो तरमोक्सरी होजे हामदा नसिगे मोरु बॉक्सिंग लोबिसी मणिपुर की बॉक्सर मैरी कॉम एशियन गेम्स ता गोल्ड मेडल लौरे सरिता ब्रॉन्ज मेडल लौकिद्रे मणिपुर सरकार ना सही कुंठारुम सुरबा एडेड कॉलेज सिंह कन्वर्सन पीद्रबदी ओजा सामरी कुंठामपल पुन्ना रिजाइन तौबुक फिबमदा लेरे अमदे ऑल एज पेंशन लुपा लिसिंग अमदा हेंगल हनबा नेशनल पॉलिसी सेमनबा थौरंग तौरी हैना मिनिस्टर मीराबाईना फोंदोखरे हौजिक बॉक्सिंग संदरों पिजरे साउथ कोरिया की इंचियोन सथरिबा तरातरेलक सुबा एशियन गेम्स के बॉक्सिंग दा इंडिया की मुहुत सिंधुना सानरिबा एमसी मेरी कॉम ना गोल्ड मेडल लौदुना एशियन गेम्स दा गोल्ड मेडल लौबा इंडिया की अहानबा नुपी बॉक्सर ओइरे केजी यांखेमाथोय फ्लाईवेट कैटेगरी की फाइनल दा कजाख्स्तान की जाइना सेकर वेकोबा बु माइटिबा पीदुना गोल्ड मेडल लौखिबने मेरी कॉम ना एशियन गेम्स दा गोल्ड मेडल लौरपदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर के पाल ना नुंगाइबा फोंदोखरे लोनना गेम्स असिदा स्टेट असिगे तै सानुरी सिंगना मेडल लौरपदसु नुंगाइबा फोंदोरकले अमरोमदा केजी होमफुगी सेमीफाइनल दा जज सिंगी मीसंग मिखाई नाइबा थोंगदगी लेहुदुना ब्रॉन्ज मेडल फंख्रबी मणिपुरी बॉक्सर एल सरिताना ngasi मेडल यंथोकपगी थोरमदा माके मेडल अदु लौ हाइबा याखिद्रे विक्टोरी स्टैंड दा कपलगा थोरखिबी सरिताना माके दमक पिरकपा ब्रॉन्ज मेडल अदु कोरिया की पाक्तोइना माक मसाना खुसिनखि ngarang sanakiba semifinal match ta mangna laksana sanarbasu judges singna pakta winner pikibadagi yaningda phongdoktuna protest tokibani adubu US dollar sangwa thiduna tokiba protest adu reject tokibani sarita gi protest adu India gi contingent gi official amatana mateng pangkhidabada penadaba phongdoknaribani US dollar sangwa gi sanfam adu fawa India gi paumi singdagi purga pikibani देवेंद्र की सनखिबा क्वार्टर फाइनल मैच तसु जज सिंह कोरिया की सनोरिदा विनर पीखिबगी पेनदब लेरिबनी सेरेक्सिदा एशियन गेम्स की बॉक्सिंग मसानादा जज सिंह पीखिबा डिसीजन यानिंदब फोंदोक्तुना इम्फाल द मियाम की अखनब खोंजंग संगसिनखरे अपुनबा नहारोल जैफेथोक्सिल कांगलोफ मैसनाम लेकाई अमसुंग खोरोम लेकाई मेरा पाइबी सिंगना सरिता अमसुंग जिनापाक मैच दा जज ओइखिबा सिंगी मितम सादुना थांगमैबन थिंगल दा मैथाखरे जज सिंगी थोंग यानिंगदे हिरमसिदा इंडिया गवर्नमेंट अमदि मणिपुर गवर्नमेंट की मरी लेनब सिंगना यंगसलिउ हाइना दाबी तौरी हायांगोई थोंगदसु मियाम हारुक्तुना जज अहुंगी मितम मैथाखरे MC मेरी कॉम ना इंडिया की बॉक्सिंग की फंबाक्ता मुनाइरुइदबा फिदा अमा कनबा ngमखिबबु MOA के प्रेसिडेंट ओइरबा मिनिस्टर आई हेमचंद्र अमदि यास के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज ना नुआइबा फोंदोरले अमरोमदा ngarang lamdamasi ningol L Sarita अमदि L Devendrona थौनाफाना सानारमलबसु बिसंग मिखाई नाइबा थोंग मानबा मओंगदा माइथिखिबबु लाइबक थिवनि फोंदोरले सानोरि सिंगी माइकैदगिसु खमथेंना थमोइ काइबा थौदोक ओहल्ले हाइरि हिरमसदा खनबा पाउदममा बॉक्सिंग मसाना सिदा मिसम संगन नाइबा अदुगुंबा यामना मसक थिबा चनबी अमा थोरकलबरा हाइबसी मणिपुर की मियामना मालेम की मियामना हुजि हंगबा होरकले लोइनाना हाइरिबा चथरिबा एशियन गेम्स असिमक्तदा लाइसम देवेंद्रसु चप मानव मोंगदा क्वार्टर फाइनल माइथि होखिबा हाइबसी मणिपुर की मियाम की मांगजबदा नतना इंडिया की मांगजब अमसु ओइरबनी हाइरिबा वाफम असिगम मरी लेनाना मणिपुर की मियामना कई फाउरी मणिपुर की याइतों खमदोंबसिंगना कई फाउरी मणिपुर की डिग्निटी सिंगना कई फाउरी लोइनाना सानरोइ सिंगना कई फाउरी हाइबा इहुलोदो ISTV न्यूज ना मियामना पुसिनजरकले मेरी कॉम की दमकतो ओइनदी यामना नुंगाइ ngasi कोई मेरी कॉम ना ngasi पोरकपा लॉरेल्स मागी अदुबु यामना नुंगाइबगा लोइनाना अदुकी मतिक अमुकसु नुंगाइते हाइबदी अखोगी सरितानसु गोल्ड मेडल फंगमदना मखोय अनिमकना अखोगी दमकता गोल्ड पोरमगदी ngasi क्याम नुंगाइरबनी मखोयना मओंग मरिन तादना यामना अखोयना फंगजबा याबा अखोयना इंगम ngमना हाइबताय अखोय इंगम ngमना अखोयना ngमजबा मोइना चीटिंग तौबा हाइबताय अखोयना पाम्बैसी सेरान तुरान तौरगा तौबसिदे अखोय याम नुंगाइते वी आर लॉजिंग ए very serious complaint to the International Boxing Federation also. Do koi ngasi maksu koi already Manipur Olympic Association ki site gidi yam akan bo word ma koi akan ba chithi ma koi thajagre duga koi yam nungai ramoi koi na koi su yam nungai te koi na baw as yam na nungai tragadi sarita ma sadadi kai thong ne amse koi feel tawi but at the same time we have to go on koi masida koi ninga na ba yade we have to work harder ai si hygiene zaman su fazana renowned India ki legendary boxer MC Mary Kom bahan maktada aisha mak ki taraf tagi European sports ki taraf tagi Manipur pumbagi koi praja ki taraf tagi Mary Kom bahan maktada congratulations nungai phongduk
ꯆꯔꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯕꯥꯎꯠ ꯇꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯦꯁꯠ ꯕꯣꯛꯁꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯛꯇꯣ ꯃꯤꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ IOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯒꯦꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ चिठी इरगा करीगिदमक्तनो इसुखोई थिगचगनी बट हाउएवर अखोईगी मणिपुर प्रजागी कइनोददी अखोई सरितासी अखोई यू आर ट्रूली द चैंपियन अदुगा मान अखोईगिदमक्तदी अखोईगी हजिकी कैटेगरी दुदा माना फंगिबा ब्रोंज मेडल दु अखोईगिदमक्तदी गोल मकनी है ना कोइना लौरगा बॉट मेरी कॉम अदगी अखोईगी मेडल विनर सिंह सरिता देवी लाखबद अखोइना यामा चौबो वार्म रिसेप्शन मणिपुर गवर्नमेंट की साइट तगी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट साइट तगी अखोई पिजगनी हिरमसिगा मरी लेना मणिपुर की इंखलकलिबा हौगलकलिबा बॉक्सिंग सानरोई सिंगी पुकनिंगदा करी करी फावबगे हाइबदो येंमिनसि दसो सानरोई मरे कोई थवा याम नंगाजदे कोइसु कपनिंगबो फावै सादा सानाबसे तोजिरा हाबे वखन बो फावै असमाना इंटरनेशनल दबो असामना चिटिंग तौरसनदी मथंग हौगलैबा छात्रगैदसु यामके हेन तौरकदो माले हाबे अखोई अंतक थोइबो थौदोकसिदा याम नंगाजदे सिसरिताना कपदुसु अखोई याम नंगाजदे अदुगा सुमाइना चिटिंग तौबसे अखोई मतुंग थोंग फुबदी सी सरिताना फुई अदुगा कोरियाना ngamkibdo adu yam nuai da phawi sada do adu dade bendro na magi kyam nuai moi masada aduga ke hani mana nuai moi masada yam kapam ni ma je handak tholiba thodo asina manipur gi boxing sanariba sanaroi singda chauna ningba kaiba amadi ninganaba pohale video journalist imo oinam goloina na pogdam jaiba richard ranjan khumalampa imphal Housing Manipur Government College Kunipal Leiduna, Mayuri Lising Kunipan Samrirom Tamle, Aduga Say Kuntradagi Kuntrama Faba Suraba, Added College Taruk Lady, College Singadudi, Tambalmari College, Liberal College, Kaksinkuno College, Standard College, Biramangon College Samadi, Mayalambi College Ne. Matam Sangna College Tarukasi Conversion Tobidavana, Upai Late Oza, Samri Kuntramapal Pun resign Toragani Hari. Ramasida Reporma. हाइरिबा एडेड कॉलेज तरुका सिदा लरिबा ओजा चामरी कुंत्रा मापन सिगी मनुंगदा ओजा मरिफुनी थोइदी मणिपुर सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट अप्रूव तौखरे ओजा मरिफुनी थोइगी फंगलपा तोलोफदुना ओजा पुनमक येनाबदा थामदा ओजा अमना लुपा लिसिंग अहुमदगी लुपा लिसिंग तरेट लोम फावबगी चांगद फंगनरी हौजिकी मतमदा हाइरिबा सेंफम असिना इमुंग मनुंग पुबा हाइबसिमक अचोबो वहंग अमदी ओइरी हिरमसिगी मतंगदा ISTV न्यूज ना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की मियोई खरगा उनरुबा मतमदा मकोइना हिंगलिबसी सीबगा चप मानरे हाइबो वफम थमलकी एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट आई बोरो बाबुना एडेड कॉलेज तरुका सिदा महिरोई लिसिंग तारा चनिपान यांखै निथोरम तमलिबनी एसोसिएशन तालिब दाबी सिंग अदुदी कन्वर्सन तोबियो सोक लिसिंग मचमापन मरफुतरे तगी हात्रिबा एडेड पोस्ट एडिशनल पोस्ट सिंग हापियो थबक तगी पोथाक्रबा अमदी लैखिद्रबा ओजा सिंगी महूत हापियो रिवाइज पे चनालो UGC की नियम मतुंगिना रिटायरमेंट बेनिफिट फंगनबा अमदी नियम सिंग असि फुलफिल तहोलो हाइबो वफम सिंग ने फोंदोके हजिक लैदिबा कॉलेज तरसी 1987 दा ग्रानिंग एक्सटेंड तोबी मदुसु सब्जेक्ट खुदिमुखि नतोब सम पोस्ट अममंतंग पिरगा लैबनिना यामबदा ओजा तरा दिगिना तरा मई मंगा वमंग पिरगा लैबनी दहाइबो मयाम खरसि लोखलगा अखोई लैदिबा अनपो ओजा मयाम सि येना लापनिना खै ओजा सिंग असि फंगजरिसि मैक्सिमम यामबदा पालिसिंग तरेट देगा अनुभव जाने पालिसिंग ओमदिगे ना रिपोर्ट कोई फंगजद्री निंगसिंग बिआई सोक लिसिंग मग चमापन मरफुद्रा हुमदोइदा मतमदुगी चीफ मिनिस्टर आके दोरेंद्रोगा एसोसिएशन गा एग्रीमेंट साइन तोंगनदुना एडिशनल पोस्ट हापा अमदी कन्वर्सन गी अयाबा पिरमके सही सिमक्तदा मतमदुगी एजुकेशन मिनिस्टर गा यानदुना एग्रीमेंट दा याउरिबा पॉइंट सिंग अदु थबक ओइना पांगथोकनी हाइना सु यानाचे साइन तोंगनकी अदुगा सोक लिसिंग म चमापन मरफुद्रा मापनदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लैकिद्रबा W निपामचा गी मतमदसु ओजा सिंग गी दाबी असि मरम चाइ हाइदुना एडेड कॉलेज तरुकसी कन्वर्सन तोंगन कैबिनेट ना अयाबा पीके लोइना कैबिनेट डिसीजन असि थबक ओइना पांगथोकनी हाइनासु एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ना एसोसिएशन के यानके सोक लिसिंग अनि सुप न तरुक्तसु चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिसिंग ना एडिशनल पोस्ट अमदी अहांग पोस्ट मेंशन बगल ओइना प्लेसमेंट पीगनी हाई खरब फावबदा ngasi फाव थबक त onthok pide haina president borobabuna pendbo afum sing phongdoki adra ikoina jik lady ba government ste koina kanna pin tawjeningi basidi aikoi awari mem si yengbiraga aikoi
एडेड कॉलेज कितंग फब फिवों पुखपिनबा चलिब चाही सिगी जनवरी थादा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगना मियाम तिनबा फंक्शन दा मखोई की दाबी सिंग असि अचुम्बनी लोइनमक पिथोक पंगमद्रबसु खरम मकै थबकता ओंथोकनी हाइके हौजो हौजि एजुकेशन मिनिस्टर ओरिबा मोरांगतेम ओकेंद्रो नसु रुसागी मकाद कन्वर्सन तौननबो वाफम फोंदोखरे वसी फाव थबकता ओंथोक पिदबसि थामोय सोई हाइके अदुबो पार्ट टाइम ओजा सिंगिदी रेगुलराइजेशन पीखरे सही यामलबा ओजा सिंग असि ngasi फाव सरकारना सखंग बिदबा हाइबसि मियोइबगी मिनुंगसि लेतबगा चप माने मणिपुर सरकारना सुंगता ताबीररोय अमदी दाबी सिंग असि पीररोय हाइरगदी उपाय लेत्रबा एडेड कॉलेज तरुकी ओजा सिंगना काउंसिल अमदी यूनिवर्सिटी न लौबा कॉलेज परीक्षा सिंगदा सरुक यादबा अमदी अरोइबो ओइना मास रेजिग्नेशन तौगनी हाइबो वाफम हाइ बोरो बाबुना फोंदोकी मखा ताब खोंजंग हाजिंग नंगदा कोइना ब्लैक डेज सिजवाक आदि यूनिवर्सिटी की लाइबा प्रकाशिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन बॉयकॉट यावदबा हाइमा चिंग मयाम मखोगी लानु एक्शन दो कोइ थमजरी ISTV पाउदमक एनरंजन अमदी नारोइबम फिलिप्स इम्फाल इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन की सेंफम लुपा लिसिंग अमदा हेंगतनबा नेशनल पॉलिसी सेमनब थौरंग तोरि हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मीराबाइना फोंदोखरे वाफम असि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंदुना थांगमेबंद लेबा इमा खुंथोक हनबि संगल पांथोकिबा इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन की थोरमदा महाना फोंदोखिबनी थोरमदुदा MLA ओलंधोनी वाई सुरचंद्र अमदी सोशल वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SK देवब्रह्मण्य सिंहबा मियोई सिंहना सुरुआखी सालल अमग लोइना पांथोकिबा थोरमदुदा अहल ओइरबा सिंह खुदोलपोट पिदुना इकाई खुमनकी थरंगा मरी लेनना MLA लंधोनीना ममांगैदा लेरंबा थक्सी खासी की सांग हंथरकलिबा सि नहौनना हेंगल हंदुना अहल ओइरबा सिंहबु लुना तौसी हाइबा वाफम फोंदोकी वाई सुरचंद्रना आइकोय खुदिमा अहल ओइरकदोरिबनी अहल ओइरबा सिंह सेंथोक लंबी लेजदबा अमदी तोंगन तोंगन मरम कयादगी अरुंबा पोटलमनी खंदुना ताथी तवैना तौबिबनी असिगुंबा सिंह असिदगी ngaktoknaba government थबक कया पाइखली फोंदोके मिनिस्टर मीराबाइना अहल लमन सिंह नुंगसिरक्तबा ताथी तवैना तौबिबा अमदी थक्सिखासी मांगसिलबा असि फदबा सिंजाक साबदगिनी डिपार्टमेंट असि मखादा स्टेट की ओइना यंथोकदबा ओल्ड एज पेंशन की सेंफम बैंक की अकाउंट निंथिना हांगदोक्तबना यंथोकपा ngamdabani अथुबा मतमदा पेंशनर लिसिंग निफुमंगा साट्रेट रोम लेबगी मनुंगदा लिसिंग कुमापन रोम की पेंशन थादोकलगनी सेट की सेंथुंगी फिबम फदबना ओल्ड एज की सेंफम असि हेंगतपा ngamdabani हाउसकी मतमदा ताथी तवैना तौबिरबा ममा मपा सिंगना मसा सिंगदगी थागी मेंटेनेंस के सेंफम तानबे यारे फोंदोके नसीदी लारिक लाइसु खैबगी चांग के अतोकी मति वांगलपा अदुदगी हेदोना एकोय लारिक लाइसु हाइबा नसीगी जुकी नहारो ओइबा मयाम सिंगसे नसीदी असुकी मति सिंजाका रुसो कइरेबा सहाइदबा आइदबा मयाम हाइबा हाइबसे आइकोय नसी आइकोय ब्राह्मणनी आइकोय कृष्ण श्री कृष्ण ने नलालबा आइकोय पन्नदा नुआइत्रबा संभववा कोई इकोन यालद चारा अब मतम सिदे करमाइना आइकोय थक्सी कासी से नागदो बनवाबा अदुना नसी अहल लमन व्यवहार नमचत मांगइबसे मसीगी अचौबा मरम अम ओइदरा हाइना की वाखंद फावेबा मालेम के अहल ओरब सिंह की नुमित कुंबी की KKLWA की होम द पांथोक्रे धर्मसिदा इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम MLA SB रसु सुरगाके होम असिगिदमक मिनिस्टर गोविंदास ना माके थामगे डॉलफ के बेसिक लुपा लिसिंग तरतरे चौवा अमसुंग MLA SB रेना लुपा लिसिंग कुनमंगा मटिंग पीके मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम ना नोमदे खोइसु अहल ओरकदोरिबनी मखोइबु लुना तौदबा हाइबसी मसा सिंगनसु मदुगी मतौ तमलकनी मरमदुना अहल लमन सिंगबु लुना साना लोइना बिगदबनी हाइके अहल लमन सिंगा लूना तौरबा आलम सिंगो सेवानिति जना तौरबा अखोई नही आहलो ओइबा मतमदा अखोई बुसु अखोई की इसाई सु सिंगुना सेवानिति जना तौरबा मथौ तौजरिबा पाउमी सिंगी पुंसीदा सिंगनबा अमदी अकेखंग पीबा अमजुना अकनबा मओंगदा कन्यम तौई हाइना प्रेसिडेंट वांगखेमजा समजाइना फोंदोखरे ngarang numidang nambol maibom lokpa singmang mayai lekai da thokiba thogdo amaga mari lenena paulo ba setpa paumi mari da hat ke torukkiba thong adugi matang ngasi MJU gi standing committee gi mifam ma phamduna waref kya lokre
Mipam loiraba matungda President Samjaina Paumi Singh na phongdokibada thawdo asigi matangda senaba mioi sing fanaba Nambol Police ta FIR ama senaba wakalagani thawdo asibu inquiry tobinaba memorandum amasu state ke Home Minister da pisalagani mathau tawriba Paumi Singh punsida singnaba amadi ake khang piba haibasi lebang masata ba tawngni asigumba thong miyam na matungda amuk ana sathabiganu Nambol maibam lokpa singmang mayai lekai ge miyam na lale haijadriba fawba mafam aduda sangduna paw lobada khudong tingai oibina Paumi Singh mafam dugi paw lodana ba warif lore loinana mafam duga mari leinaba paw su phonglaroi phongdoki samjaina makhata na sigumba thodo wathok singda paw loba setpada Paumi Singh hena masak taknaba I card natraga saktak jacket yen thokna ba khonabada Paumi Singh farm hongdo hongjin toba kaya yawbana khudong sadaba mayok hale Thasigi tang taramanga fawagi mamangda media house singna MZUG members singi phamamadi appointment letter ga loinana pisin birakna ba arfil torli apoi masi apoi gi kana Nambol PS ta apoi gi FIR ma ros tongna ba apoi gi chevon pisal lagani adu matungina aku thogi thodu gode inquiry to biu adu asingba mi sing ju buk toro puthok ni de bakta apoi gi honorable deputy chief minister apoi home pai bi de ba gi de shopena amzu na kan gi apoi gi member ma pisal lagani adu loinana Pawida ko hat ke tu ko ne to iba singri iba ko gi maibun bot pa lam bot singmang gi area do super ko gi pawmi si safety ko da ba pham ma ko ya ko lawre adana pham adana gi ko gi pawmi amata ko gi paw ko gi lobo sana roi aduga pham adu paw ndo ko hapro pham adu gi paw si ko na he ko na mo gi pham adu gi bajar sing ajana mo chendri mo sing puthu kana lale haidina am gi pawmi sing ko pham da haje di ko tara ko de ko pham adu paw ta phung da ba mo de paw ko sata ba ina basi am ju gi mi pham jina ko gi akan mo gore ba si lo jare Manipur University da Ming Senbigi reservation ki matang da se naba ma lairi basi athumo tam da losindrabadi makal makha kya gi khongjang sangsalagani hari MU gi student home da pangtho ki ba pawgi mipam amada joint student coordination committee gi convener TS Premanandana reservation policy asi karam ong da satharibano haibadu October mari phawgi manungda khangandrabadi khongjang sangsalagani haiki musu revival demand committee gi convener KS Sureshna admission reservation policy asigi matangda kanaguma pressure group khargi yakada chatpagum tore masi tawidana MU gi oiba ama janabiu sayanariba si losindrabadi A block thingba class boycott toba amadi general strike fawa toba yai haike masi Manipur University gi manungda oiriba admission gi matangda samamnaba mayam policy masi maru ena Manipur University authority na nanga ki oiba policy da pagi some section khargi pressure da pamsa tatuna leirabdi masi makata na adumak asumba problem mayam thorpasu ay maramaduna section khargi pressure da natabi da Manipur University ki oiba generalize oiba maung da Manipur University da satna ba Manipur University gi authority na Manipur University bo hena afaba magi di porpoi ngamna nab gi da tangai fatana admission reservation policy sing asi kumni yingsin biba mathok dai habisma masuwa di sing mai ki amuka na appeal to Yaripo Community Health Center ge campus manungda lanai mioi singna dukan broadcast hazile kanage ayaba makhada dukan singa si sabano mari leinba singna mieng sangbiu haina ngarang Yaripo bamo lekai apun bomaira paibi lufna bamo lekai youth club Yaripo ki lampakta wakan mipam setakre mari leinba singna atubo matamda miam khangna sengdok trabadi akan bukhongjang kya sangsalagani hari miam aduna community health center Yaripo ta thomjin naba honabada Yaripo kaithel da police na thingki makhatana club ki lampakta hanjinduna wakan mipam setaki Nakalamromda Center Asigi Medical Officer in Charge Dr. T.H. Rajena Magi Officer Paumi Singa Unaba Matamda Haujik Sagaliba Singasi Hana Ariba Hospital Building Ladiba Mafamaduni Anova Building da Hungzil Kibadagi Mapamasida Huran Sintiamadi Gari Kaya Kamjin Badagi Hospital Management Society na Kanaraba Matungda Pharmacy Hangna Batukan Sing Sagatpani Masi Kanaguma Lanami Amataginate Masidagi Lakpa Income Kudima Hospital Management Society da Karaktuna Hospital Gitabak Torum Sing the season Nagadabani Haike When Sari the seat as a good Lana or Tenacity, Sans the development of the Mutasiki Barad and Osan the Patramisin and Siena, Kalagama, Tanaga Committee, Tanaga, Sinjabani, Mayamsida, Lana Kania community. Punna Kul Kunipanamadi upon missing listening Nepunitorom, Labor Ukul District, Lungsong, Maifai, Didi Blockpu, Mapung Paba, Subdivision Ni Haina, Haukiba Agas Kitang, Taratrukta, Manipur Government, Lokto Krabasu, Nasifawa Subdivision Headquarter, Amagi Oifam Topa, Sangot Sagapagi Tabak, Nintina Pangtok Tabu, Yaning of Fondokuna, Narang Mapamuda Kanani Mipama Pangtokre, SDC, Singai, Christian Home, SDPO, Singai,
Semi Ramror yauna pangthokiba khananeinaba mifamaduda khul kunipan gi lusingba semgat sagat pagi tabak tapthaba amadi lambi thongi phibam ningthina semgat pinaba taksinki SDPO amadi SDC na prajagi apamba matung ina semgat pinaba mari leinaba singda taksingani haibigi thajak piki tungda pangthokpa pawgi mifam amada Western Tangkhul Student Union gi President ASC Thotchona phongdokibada subdivision gi thakta prajamyang gi apamagi matung ina pukhat pagi tamak Chief Minister amadi mari leinaba khudimak puthagar pa phongdo e adubo hauji sangaliba thabak singasi tapman bana praja sing penade hinamasing matang da mari leinaba sing namiyang sangduna athubu matamda sangat sagat pagi thabak loisin biu phongdoke hojik hojik akoina khangi bisi ande MDS da paikaliba thabak sing adudi 2011 dagi 2012 ki program sing dagi bank building with manager quarter police outpost with BTQ land development with compound fencing staff quarter hain asina jingba mayam si program sida yawi adabu hojik akoina uriba mayam si chapchaba bengi da hairaga manager ki quarter yawram de BTQ police ki BTQ su kai do haibisi akoi khangdre aduga sida akoi ki police ki staff police ki office hai si ga staff quarter ani si thanga ga leiba si yam na dei ja da bra hen su akoi lojai aduga staff quarter si kai do haibisi su akoi si chapchaba si khangdre aduna si development gi akoi ki speed si yam geno law da chaliba haibisi akoi expedite tau haningi Manipur ke Chief Minister Okram Ibobina Durga Puja gi yaipu pauzal pirakle festival asina masil manau oibagi mari sesin hanmaga loinana state asi santi leiba kanglof khudima nungsinaba nungai yaipu leiba oiresnu hairi hoji paugi martana tenba break matang gobnisi break matungda taranomo ukseri Wildlife Week celebration lisingani taramari ngasi Central Forest Division senduna koyangete leba Forest Training School da hodokre tharonga mari lenena mairoi taramari na saru yaduna Importance of Wildlife Week haiba theme da essay competition pangtokhe amaromda mairoi kuntra manga na saru yaduna Wildlife Conservation haiba theme da layakpa sangdamna ba pangtokhe tharonga mari lenena Divisional Forest Officer Central Forest Division sana jawba khurai jamna phongdorokpada Wildlife si miyoibaga sagonaduna leminari adubu miyoibana kanaba kharagidamak seasonanaba honabada leptana amangata thoali wildlife kanba haibasi kadai phobu maru oibage haiba mepum khudimakta khangminnanaba tangai fade mairoi singna hena puning sangba mathoktai haike wildlife ki conservation adagi protection asi hariba mayam sing asi nauringai dagi wildlife sina kanariba masine koida miyoibada adagi atai ekhoi ecosystem services mayam da kanari bese masigi saktak pa hai bese angang dagi horaga tungda moina yumbi or kadawrimnina simedi si kanai hai bese ase hengwai moina future pillar mo werimnina moida hana khangan ba hai bese yam maru wena khanura masi organization si sinjabne Haukiba August Kuntaru Lamdamasi the Barat Landmina Makogi Civic Action Program Game Manung Sanamiambu Yamna Nungsibiba Miangidamak Yamna Kanbiba Saduna Polomkia Piri Emasung Medical Camna Singsu Pang Tokli Aduga Nakalamarum Dana Minungsi Kangdaba Hinsa Yatamagi Lisat Loduna Miambu Wotli Haina RPF Kiserol Mana Pondroli Lubasigi Secretary Publicity Robin Kumana Tadok Serolamana Makoesi Delidang Antuidun Lady Bomakuk Sina Wesia Lamdamgi Maruina Manipurgi Miamdi Makoina Haiba Kuding Namduna Yahangadabani Namduna Pangto Hangadabani Barkidi Mangzaba Yade Matam Kuding Mata Dongzabata Oigadabani Haibana Haina Takpirak Pasingadu Amata Chitadana Amagimatanga Ama Kanglol Naina Satrakpani Taudo Kangolasi Barat ki Lanmi Singna Ngasingarang to Satrakpanate Matam Kagi Mamang Gilisang Sina Satraklabani Hari Nakalamronda Manipur posting Tadun Labor quite gis over from Pibadagina quite a people pum da labor powna Senza Tumza Toduna Sel Tali Hibasi Ikang Kangarabani National Highway Contra Mapolda Some Rifles na Port Puba Truck Singing Namduna Kanglof Karga Manaraga Sen Kaiba Connecta Mi Father and some Tanduna Soba sent from Loba Sarendari Sing Season Duna Miamasung Loisangada Demand Letter Tazinduna Sel Kaiba Drug U Ganza Lalolbana Singba Toduna Fong Sel Tali Hibasi Miamna Ikang the Kanglabani Masita Natana Assam Rifles na Lona Tupna Aranbum Ona Masaki government Kaitarapa sent from the Kuso Taduna Tika Pibada Yamna Sound of Person Loduna Senjau Tali Hibasida Punsin Zeduna Nainabada Assam Rifles na Manipur Miam that Nam Haduna Masung Minam Duna Sen
तानबदगी पेंद्रबसु मसागी गवर्नमेंट फावदा मिनमदुना सेल ताली हाइबसनी मसिना ताकलिबदी मणिपुर मियामदगी हेंदोक्तुना मसागी गवर्नमेंट फावदा मिनमलबा असिना मखोइना नमथदुना थमलिबा मणिपुर की मियामददी पुक्सल सेंगना तौबिरमगद्रा हाइबसिसु अमनी ngasi-ngasimak ekhoi sangsang uriba Bharat Lanmi singna yamna thawai yauna sathiriba civic action program asi lisingwan samapal morpudara mangagi June thada Army Development Group haina semgatuna Indian Army ge 3 corps sinaduna Operation Good Samaritan haina hodoki Operation asi aharmada lupal million sama kaithokuna sathakibani masigi matungdagidi mamangda kaithagiba senfamdagi ka hena sawhanduna civic action program asi ngasi phaw satadun lakli senja thunjada haina khaba Bharat Lanmina civic action program dagi kam jamna makhoi gi furikauda sanglonggadagi haibadu khantabiro miyamda pitharakliba senfam sing asidi makhoi gi khaibok ka horoba matungda lemhoroba adu khaktani Bharat Lanmina Manipur posting tabadi maral lejadraba singbu watneiba miat mipum toba huralanada furikau suanaba lakpani haibasidi haiban bathokte hari Oida pata tautuna senja thumja toba haibasidi lanmida natana barbasi punamaki lu tongda yarok labani hari senja thumja haibasi makhoiga thadongba yadraba amani masimakna ngasi democracy satli haina makhopongna lauriba chawkraba Bharat asi senja thumja tobuda malemda ahanba anisubada leiba leibak oidabani hari Northern Forest Division Kangpokpina su sinduna ngasi divisional level wildlife week thoram morbung leba FX Christian High School da pangthoki protection of wildlife and deer habitat haiba thim da pangthoki ba thoram du da tongan ba school singi mahiri singna category kya da sport painting competition article writing amasung quiz competition pangthoki thoronga mari lenena divisional forest officer TS Haukifna Tormasi head office kakta da pangthok lambani adubu sahi asidagi divisional level da pangthok tuna maruoina lamdam sing manung hanjina leba miyoi singda wildlife life ka miyoi baga mari leinari ba asigi maruoi badu hena khangnaba pandam da pangthok pani maruoina miyamna su mahuk sadagi lejarak laba khalasi kandana thambada mapung pana mating pangbiduna wildlife fu yokat minasi haike district habidi division khuding makta suaina wildlife celebration ga loinana rachana iba aduga sport painting competition amasung quiz competition asi pangtho aga mafum khuding makta mayam gi awareness leina ba haina sinja langjabani Sandal district ki forest range ki mafam marida national wildlife sayol thoram pangthokre Forest Range ki Moregi oina Cookie Students Organizations More Block na khusam naduna thoramasi Harmons Junior High School More Ward number 2 da pangthoki Tarongi saru ama oina Mahiri Singi layakpa article iba masung quiz competition pangthoki Jiribam Forest Division Usathol nasu sinduna National Wildlife Serial Thorom New Life Academy Usathol da pangthokre Taromasi da ADC Jiribam Dr. Harmit Singh Pahuja Additional SP Jiribam o Manjor Susuraki Tarongi Saru Ama Oina Mahiro Singi Painting Essay Amadi Quiz Competition Singsu Pangthoki National Sanitation Campaign ki Saru Ama Oina Manipur Tribal Development Cooperation ki Chairman Mangawai Feina Lusingduna Cooperation Asigi Akoibida Lamtu Sengbu Loinana Ujarakya Thakre Imphal East Khurai Haiku Makhongda Nauna Saba Primary Health Sub Center ama ngasi Khurai Kendrugi MLA Dr. NG Bijoyna Sangakre Thoromaduda Khurai Nandapam Lekai Jila Parishad ki N Basanti National Health Mission ki Director O Ibom Chasu Surgaki Thoromaduda O Ibom Sana State Asida PSSC Sing Mathong Ningthina Tohana Bahonari Sub Center kya function tawduna leiribasi punna function tohalagani haiki MLA Dr. NG Bijoyna Nauna Hangliba PSSC Asidagi Atuakagi Lang Big Kudong Saba Hana Fangalagani Masing Matakta Miro Libi Singi Hidak Langtak Sing Yauna Kudong Saba Fangalagani Haiki Imphal ki maruiba lambi ama oiriba Dharmasala Maningi NG Avenue taba lambi asida Durga Puja Irat Thoni Thoronga Mari Leinana lambi asi Tingzindanaba Imphal West ki DC da Haizaduna ma ki order mana lambi asi Tangkhai Thadongnaba Khangalaba Fawbada DC ki order indana Maset Amakhak Fatlaga Hojik Fawba Asat Awok Singda Kudong Sa Piri Masina Mitop Singna Tawningba Tawbada Haibiningai Leitaba Ain Leitaba Lamdamama Oirabra Haina Indigenous Peoples Associations of Kanglipaki Chairman Sapa
Kapam Sa Jadumanina, Mari Lane was in the Hangli. Kaisambata Leba, Association Office the Pangto Paugi me from Amada Mana Makataraduna. Say couldn't Lambi Druga Puzagi the Mak Lambi Tinjun Lakli, Masinga Mari Lena, Ipakna, Infalweski Tisida, Eva Serol Taduna, Wakat Patigi, Order Totuna, Lambi Tankai, Tadunaba, Kangalaki, Adubu, House of Pava, Food Contranitoy, Hena. Pakpa lambi sigi supna tagi foot taret lom tamak khak laga lemo reversing kan sindun lari thawng asi DC amagi order bu thoina lo dobani haina lawi atuba matamda ain leba ama oi haibadu mari lenba singna upiu haike lining gi namada atopa kui praja singda disabilities pibati madu lali haibagi wakalonda ban west ki DC da kui damasla dagi na Gani Binu Taibu Lambi Tingelisi Masi, Beget of View, Hydra Equation Tablet. Risky Mamang Simo one way later Nakalam the block of Taragati, Nakalam the live mission Kaduna Satunusi. The sea orders in Drakanda, the Sina, the Marine, and Bow, Authoritina, Garito, Pika Catagari, Hoiboki Packet City. Order Yogdana, Paku Madu Parmesan, Yogdana, only Marini, Lambi, Momatamda, Marine Nava. Akwegi police department Marine Nava traffic key Congressina Lami Timwese came over Akwegi action Lokota letter was Masi Yama level TV and I know low have a say low order and Mipun Kudimana Nakadoni low to everything to Dimatic Java than the bigger than have it. Lamdamasigi nat culture ge horofam oriba umang laibu namsinduna thamlaga state ke nat culture de jumpham oiba tat ki sangai festival pangthok naba honriba si angam thak ta thingna naba ukal na honargani whatever si lo naba laibong committee sing nat ki lusing sing lanai kathobang ba mioi singi akhanaba mi phama pangtholagani hari umang laina konba laikai khul sing da leiba purupsa sing na festival asi thingna ba honabada songthok piru aikoi amomamna tofam thokpadu toduna laingak asi mapamapu khongret naba ngamba manat khongoi naba masung purupki saktamda ikaiba piba laingak amani haibasi mitop singda mayak sengna khangan Kinaba Honasi, Langagasina, Namduna Festival asi, Atingbagi, Mayokta Pangto Patarabadi, Numit Kudingi, Ikaiba, Nangabatong sing left and Pangtokani Hari. How's the Palmartanatimba, Breamamukalumanese? Break Matunga, Amukizona Taramnoxeri. Irabot de Palangamari Lenana, Manipur Apex Cooperative Marketing Society Limited Simirona, Nasi Society Siga Kobida, Lam to Semi Torom Ama, Nasi Pangtokre, Society Chairman Wyrens in Afondo Kibida, Matam Queen Society Sitabakuduna, Leramadu, Hingalanduna, Mapamasi, Tarutananba Ama, Uhenaba Pandamda, Pangtokani Haki, Managing Director Emar Khana Fondo Kibida, Prajasing Darkar Labor Polum Sing Pidun Lerama Society Si, Amuk Hingat Handuna, Lomi Sing the Darkar over Polum Sing, Matam Sana, Fanganaba Sinba, Amadi, Tanan Bomopamo Henaba Senmani Haiki. Sagolban Bizoy Gobindazi Dagi, Lake Hidraba, Arke Sanazawi, Tarasuba, Kumonga Marilena, Mongsanga de Leba, Smart Hostel de Leba, Angang Singa, Lake Hidrabagi, Imumanuna, Sagla Lamagaluna, Twisar Amon, Pikre, Parents Associations for Differently Able the Su Lupalising Tara, Piki. Hasigi Tarata Pangtokadaruba, Hyanglam Kendrigi by election da Miref Mangana Lamba, Tonoragani. Nasi Mirep se Lotopi Aruban Numit Faubada, Mirep Singa, Mirep se Lotona Kidre. Mikalasida Tenagaturuba Mirep Singa to the INCG, Elangam Dizamani, BJP, Mibam Danabir, Manipur Pradesh Trinamool Congress ki Dr. Yunam Radhesyam, MPP ki Mayangbam Amutombi, Amasung, Manipur State Congress Party ki Toksom, Liveni. Apun reporter Lissing Kunito Seni Taramarina. Polling station Kuntramarida bot Tadanagani, bot Masing Tivana Tasigi Taramapanda Tigani. Mission Schwarz Barki Makada Nomigoiba Interpersonal Communication Campaign on Safe Sanitation and Safe Drinking Water Hibatoromama, Payang Mayalekai Community Hall Pangtokre, District Water and Sanitation Committee Impal West Samasung Payang Gram Panchana Sindar Pangtokiba Toromaduda, Impal West PSED Division Gi Official Singyauna, Pradhana Madi Mari Leneva Singh Nasrugaki, District Water and Sanitation Committee Gi Member Secretary Bojendrana, District Water and Sanitation Committee Ga Luina Natsangsileba Misenasi, Mai Paanduna, Prime Minister Natamliba Pandamasi, Yohansi Haike. Asi 2014 dengan 2019 baudi almost sahi manga haitar sahi manga sidida siumba mission si pangthoga Mahatma Gandhi hariba mi sidi yamna luba nam pamjaba luba nan leibak ta natana magi thammi mi gi thamoi phawde am nan ba pamjaba adu mission amani na leibak asi yamna luba nan ba amot pana karim ta leitaba adu leibak ama ohensi haibagi pandamda masigi mission si chatharakpa
समाज का मिमान नद्रबसु मसागी ओइबा हाइसिंग क्या पुथोक्तुना मियामगा मानना हिंगननबा होनागदबनि हाइना इम्फाल वेस्ट के डीसी के राधा कुमार ना डिफरेंटली एबल ओइरबा अंगांग सिंगदा एड्स एंड एप्लायंसेस यंथोकपगी थोरमदा फंगदोखै जेडीओ जोन 1 गी ख्याथोंग लेबो ऑफिस दा पांथोप थोरमदुदा जेडीओ जोन 1 एम गोपी मोहन अमदी जेडीओ वांगोय आर यंगसोरांग स्क्वेरिंग सुसुगाकी डीसी राधा कुमार ना ngasi angang चामक कुनगा मंगादा पोलम क्या पीरिबा असिना मखोइगी लेजब टैलेंट सिंग उथोकनबा होनबदा मतेंग ओइरगनी समाज असिदा अखोइसु पुन्ना हिंगमिनबा अमदि साफ मानै हाइना खनगदबनी हक्सांगी फिबमदा सोरकलबसु पुकनिंग हंथबा यादे हाइना फोंदोखि समाज एज ए होल ओइना तिनबा यारकदगे तिनमिनगदगे लेमिनगदगे हबसने खोइ ngसागी एसएसएगी inclusive education ga hem puningiba ado financial kanogi le bank angdora iba kotor every doorstep putting every payment through bank account la iba kol iba financial inclusive education nahi lai masi society si the group ma sonda horaga de society as a whole si saukhat pa yata aduna nang sai khoi certain categories the reservation ga na lai मुझे कितना बेकवार्ड हुआ है तो मुझे कितना रिजर्व तौर के मतलब कसके अगर मैं आमची का थोमान नंबर लेंगमान नंबर तो अमदा पोरक न बहुत नरे पर रिजर्वेशन सिस्टम का लाइफ है सिर्फ बावा खलोन से लगी नहीं न लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुंतरुक सुबह फाउंडेशन डे कम फ्रेशर्स मीट ngasi इंस्टीट्यूट असिद पांगथोखरे अकाम पाता लेबे इंस्टीट्यूट असिद पांगथोखबा थोरमदुदा थोंजु केंद्र की एमएलए टीएस विश्वाजित एनआईईएन IT कोलकाता में मणिपुर के डायरेक्टर TS प्रामेश्वर NIT मणिपुर के डायरेक्टर डॉक्टर S बीरेंद्र सुसरुगा की इंस्टीट्यूट असिना रिम्स के ब्लड बैंक का खुसम नदुना ब्लड डोनेशन कैम्प में सुपांगथोखी तरोंगा मरी लेना डायरेक्टर प्रामेश्वर ना इंस्टीट्यूट असिदा तोंगान तोंगान बा कोर्स का लेरे अनोबा शॉर्ट टर्म कोर्स का सु हांगदोकले इंस्टीट्यूट असिना IT अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स की लमदा अफबा महिरु क्या पुथोखरे हाइकी main way to put a course karada diploma in electronics and communication engineering, diploma in computer science, 3 years bachelor's computer applications, 3 years MCA, shina long term courses ni PAC Mekolagi dental chair ngasi Noria Pakhang la Pakendru gi MLA RK Anana hangdokre Thormasida Kondompokpi Jilla Parishad member L Surchandra Center asigi MO in charge Dr. Thaibi Masusurgaki MLA na Center asigi award passing health minister ka unaduna menkana bahonagani August thagi thadagi hojik fawbada mirol bi mama yankai manga center asida anga unakre habasi nungai haiki Indian Red Cross Society Bisnupur DRDA Bisnupur Royal Academy Apunba Mahi Sanglel Singbana Sinduna Isokta Ayuski Lemna Langway Kemam Pangtokre Kem Asida Lemopopam Jilla Parishad member L Dunalbi State Ayush Officer Dr. A Guneswar Sharma Red Cross Society Bisnupur ke Chairman I Jugeswar Susurgaki Kem Asida Myoy Lising Amarom Langbaga Loinana Hidak Langtak Sing Lemna Piki Sendradagi Thangagi Sambal Khong Tabalambi MLA Timangi Babu Jilla Parishad Pradhanamadi member singna paisa khainaduna kongkutsin menkre PMGSY gi makada lambi asi semnabugi damakta tender tawgadabada ngairi hana MLA na fondoke District Police Bisnupur ge Delta Company amasung atei police personnel singna National Sanitation Program ge manung sena nithokhong kaithelda lamtu sengdokre K Orphanage UJV School Kangpokpinasu National Sanitation Campaign ki suru amoina school ge akoi bida lamtu sengdokre Tarmasida Inspector of School Thangnai Khai Wi-Fi AI Ratan Kumar su saru yaduna uzara samarom su thaki Irabot ningsing thorom ngaikhong sifai da su ngarang Library and Sport Organization sinduna pangthoki Hayang Ziam Hall da pangthokadurba National Cleanliness Day gamari lena ayupung Nepal dagi 8 minute kuntra fawda lambi satok sasinda ahong khara legini Imphal West ki SP ki serolamana nitaiba chuthek lomdagi lakpa gari khudima kanglage nangsuk thangba gate dagi BT road ki makha thangba sarukta divert togani National Highway number 2 ki nangsuk thangba saruki Ziam Hall dagi All Assembly lambi hajin from Pawba gari satpi yaroi Samu makhonglom dagi lakpa sakamari panba gari sing ima kaithel lambi romda satkigani sakani panba gari sing na haw kaithel amasung All Assembly road da satpi yagani flyover bridge ki nongsuklom dagi gari sing sanglapa thingbalagani Khundak from Kendra mahuk sad oiramba phibam dagi sada marfudara
फगलक्तुना तंगदु लेक्ताना लेरे हाइना केंद्र सिगी एमएलए सु ओरिबा स्पीकर टीएस लोकेश्वर न फोंदोक्रे पायोनियर्स हेल्थ क्लब मणिपुर ना सिंधुना खुंद्राफम मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल पांगथोकिबा कुनमरीरक सुबा मालेमगी अहल ओरिबा सिंगे नुमित थोरम दवा फम सि फोंदोकिबनी तरमसिदा क्लब के प्रेसिडेंट पीएस मणिहासु सरगाखी स्टेट असिदा शांति लेरबदी वाखलोक सिंग लेबा हाइबसि मसान ताबनी अहल लमन मसक खंगना मखोइबु नुंसी सानना लोइना बिगदबनी हाइखी अगस्त अनिदा मसागी लबुक चटपदा इज्जत लौरब मतुंगदा तमथिना हातोपिख्रबी यारिपोक्तगी लौरेंबम रंजिता मिसिगी मतंगदा मियामगी मिफममा तोंगान सिविल सोसाइटी गी लुसिंगबसिंग यावना यारिपोक्त पांगथोखरे मिफमसिना नवेंबर अमा फावगी मनुंगदा मरा लेबा मियोइसिंग मतिक साब सेराक पीगदबनी मतमसि फावबदा सेराक पीदरबदी मणिपुरदा लेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग खुसमनदुना मखल मखा कयागी खोंजंग संगसलगनी हाइरी मणिपुरदा लेबा शेड्यूल कास्ट महिरुइ सिंगी मतम कुइना पिथोक्तना लेबा स्कॉलरशिप अथुबमतमदा पिथु हाइना शेड्यूल कास्ट महिरुइ सिंगना ngarang numidang wairam pung 3 tagi ngasi numidang wairam pung 3 phawba शेड्यूल कास्ट ताब मफम सिंगदा कौकिबा pung 19 gi general strike na मौसा पुनसिदा अकाइबा पिख्रे बन छौगरप सिंग थोरक्तुना लंबी थिंगबि खोंजंग संसन की अयु pung 9 मिनिट 19 रोम ताब मतमदा मोलनोइदा इंफाल मोरे सियनबा मोर्टी वैन अमा अमांगता थोखरे वैन असigi नंबर ना MN04A5602 नि हौजिक मखाताना ngasi सानबि पाउ लोबिसि हौजिक सानबि पाउ लोबिसि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल 6-man A-side football tournament की मपु ISTV थवाल हौखान ओइख्रे वांगमताबा यूथ क्लब थवाल न सिनु सथरपा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल 6-man A-side football tournament ngasi लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थोरमदा साइ NERC के असिस्टेंट डायरेक्टर के खेल थवाल म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट W परफुलो अमदी TMC के हानगी चेयरपर्सन ओरंबा W इनाउ जुगेना थोरमपुसिंग ओइखि ngasi sanakhiba aroiba मैच ता ISYDA थवाल हौखाना WYC थवालबु गोल अमसिनु रमाइतिबा पीदुना विनर ओइखिबनी अपुनबा सिनमिलोफ गरी न सिंदुना गरी मखा लेकाई कम्युनिटी ग्राउंड टीम 13 न सरुग्यानु सथरिबा अहानबा स्टेट लेवल इमा सेंगबल लेमा 7-man A-side open football tournament GYWA गरी GYC गरी MLFC Surasampur Ireima Kawwa A to Z Team A Kwakatel Star Club Morangkampu Lamwanba Gari YSFC Sangai Pro quarter final changkre tournament asigi ngasi sanakhiba aroiba league ground gi match singda Ireima Kawwana GYC Garibu goal mari amada GYWA Garina Bimolchan Boys Hostel Garibu goal Taruk Anida Maitiba Pikre Thasi Tang Ohumda Ahanba quarter final match da GYWA Gari amadi GYC Gariga sanagani Ifales District Football Association Sinna Komangi SWC ground team Tarani Tuni Surgaduna Nasidagi Nagpam Apabi Memorials Junior Football League Hokre Nasi Sanakiba Ahanba match da SAC Topana Nagpigani Tofna SYDA Khergau Sabalakai goal Ani Sunur Maitiba Piki Hayang Ahanba match da SYC Seta Amadi SAYC Sobam Lekai Ayang Paliga Sanagani Ani Suba match da NYTIC Okram Suthek Amadi Sadok Kongbaga Sanagani Sport Committee Arabtina Sindun Arabti Kangjebung Stathriba Mari Suba Kairau Kendra Unity Football Tournament King Asi Sanakiba Tongan Tuan Pa Messing da LUFC Lemb Kulna WNYC Kairau Kekmanbu Goal Ani Sunoda Tonaldo FC Kiamgaina Uyol Lamdeng May Lekaibu Goal Taruk Sinoda Amadi AYC Arab Tibu KCC Kiamgaina Goal Manga Sinoda Maitiba Pikre Lizing to Apunba Kankut Tame Benasinduna Kankut Asigi Kangsangda Kankut Taramarina Surgaduna Satriba Let Wycombe Gambini Lema Memorial Kendrawise League Come Not Out Kang Tournament Ki Asisana Kibada Sagomel Kendra Team A Kankutna Ya School Kendra Kankut Po Pansil Taramapal Tarani to the Maitiba Pikre Hayang Quantosum Kendra Kankut Amadi Hiro Kendra Kankutka Sanagani Mangthara Loba Nat Ki Oiba Mugna Takanabi Masana Sibu Yokanawi Pandamda Sahi Kudingi Ipa Thokok na Sinduna Pangtokpa Mugna Takanabi Matang Thagi Mari Dagi Ipa Thokok Norem Thong Sanglal da Pangtok Lagani Masana Sibu Yokat Papamba Kezi Homudara Fawi Manung da Leba Sanori Singna Numit Nasiga Upung Tara Fawi Manung da Sanglal Lasida Laknaba Kangalali Ses
Club New Tumbuthong na sinduna anisuba state level open chess tournament social activist TS Saitabertana athoba mithunglen oiduna ngasidagi hawkre Kumathoi Suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ngasi sanakibada wafa wangboy amadi sikal lilong sajing mai pakre Imphal West District Football Association sinduna thasi tang tara hundoi dagi team tara mathoina saruk yanu sathariba Kumathoi Suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta wafa wangboy na YSC Yaskobu goal ani amada maithiba piki wafa wangboy gi goal ani adu KS Dinachandra amadi W Mani Sanana Sanki YSC ke matangarba goal adu S Ingo Sana Sanki ani suba match ki sanaki bada sikal lilong sajing na Ipsa yum nam lekai bu goal tarif chano da maitiba pikre sikal lilong sajing gi goal sing adu singkai ngan bana goal Mari Romeo Dines amadi Prem Kantana goal amum Sanki hayang ahan ba match ta KKYD Awangjiri amadi SKYC Sekmaiga Sanagani Anisuba Metsta SNSC Haurebi Amadi Sagol Bansi United Ka Sanagani Nasinu midang pung nipanom tabada boma mapokai kre Thodosi MG Avenue da Hauzozi Durga Puja gi thoram pangtholi bom mafam da thokibani Thodosi da lai khurumba lakpa pikliba angang yawda mioi taragi mathakta soktuna Rims Hospital da laikana kre Kodong thiningai oibom ongda sokpa mioi singna Siza Hospital da puduna laikana kre Thodok thofam amadi Rims da City Police ki makok thongba police ki mioi sing na yengchan kre Hauji ainga sai pau pizri ICAR Lampel Pati ki phongba pau gi matungina ngasi ki khwaidi ki saba degree Celsius kontra 0.3 khwaidi ki ingba degree Celsius 33.8 nungsita yawa ising malal gi sang ayukta sada marfutara mathoi nungtildana sada yangkai taret nongju gi sang nil loisilak pada ngasi ki muru pau sing amukan pizri Manipur ki boxer Mary Kom Asian Games ta gold medal lore Sarita bronze medal lokidre Manipur Sarkar na say kuntrarum suruba added college sing conversion pi drubadi Oza Samri kuntramapal punna resign to we pibamda laire amadi all is pension lupalising amada hangal kanaba national policy sem no batorang tori haina minister Mirabaina phongdore asigiri ISTV no piso boxing patas loizere meng tabiro puno po mo kana